ایوار باش تماشاوان نهیجا بولتنا ساعت هفته ایوارش اکرانا نوچه تیویش ورا پیشکش دکم دسری دسر نوچه 25 پارتیان روش آوای کردستانی بدا خویانه که هفپار را گهاند گو مافی کردان ده پارلمانتوی سوریه ده نه 4 کرسی لی 40 کرسیه ایرو 34 سال دسر هلبجارتنین یکم این پارلمانتویا باشور کردستانی را درباست بن پدکد بیجه پاراستنا پارلمانتوی پاراستنا ستاتویا باشور کردستانیه دکتر هاشم زیباری دبیجه ریانو پروژه یک جالی ترکیه عراق و سوریه ویا او وزرار کمازن بده دریه ابراهیم خلیل و ایرانی الباجار بوکان ای روجلات کردستان سترانن گو بحثا ناسنامه کردی دکن قدخه کرن ناجی امه درباسی ناورو قابل تنخو بکن کاروان یکم ای کوچبرن عفرین جباجار کوبانی بر بجه اوارن خواه بریکت و اف کاروان پشتی نیورو گهش جه اوارن خواه افکم جشسد مالبات عفرینی پیک دهات پشتی 9 سالان جه کوچبریا بدار زوره خلک عفرینه ودگرن سرمال و ملکن خواه لکوبانه ده ساعت صبحه ده کوما یکم آ کوچبران جباجار کوبانه بر به عفرینه و بریکت کوما یکم آج کوبانه چو ده ساعت 4 پشتی نیورو گهشت عفرینه اف کچا بچوک به وی گوتنه بری خدا عفرینه برنادر عفرین ایمایه عفرین ایمایه برنادر شانده یک جه حکومت آوگوز آسوریه جیگر فرماندار هز اولکاریا هندرین آپارزگاه حسک سیامند عفرین هفسروک گریننده تکلین در ویا ریوبریا خسر الهام احمد و شاندک ریوبریا کوبانی آماده بون بریا کو کاروانین کوچبران بری بکوه ریوبری حریم کوبانی ابراهیم مسلم و هفسروک ریوبریا خسر کوبانی مزگین خلیل داخویانیدان ایرو روز جاره کدن دکیف خوشی آوان آکوی وگرنه ولات خوا آخا خوی رسن آکو بسالان دوری کتنه لوی درجی کو گلک ام ببیجن ایشو علم هاتن چی کرن گلک زور و زحمتی دکوچبری خوادا دیتن ام وکره و بریا کوبانی وکی خوشی بوان را پار و دکن ام لوی دره هیرو ام دبیجن مبهو را گلک زور و زحمتی گلک ایشو علم مبهو را پار و کرن اما هیرو لوی دره دیسا جاره کدن جبوی وگره آخا پیروز جبوی وگرا وار عفرین وار زیتون الوی داره راستی جی گاوه که چاره نوسیه گاوه که دیروکیه کلوی داره تی آویتن هر وهاد داخویانیان ده هاتا گوتن بریار حمو کجبر بریا جشن قربانی وگرن سرمال و ملکن خواه هیجای ببیرخستنه اکو کوما یکم کو جنزی کی 400 مالباتان پیک دهات نه آدارا ای سال 2026 کوما دویم جنزی کی 200 مالباتان پیک دهات 4 نیسانه ده کوما سیم جنیزی که 800 مالباتن کوچبر پیک دهات 14 نیسانه ده او کوما چهارم کوچه 1000 مالباتن پیک دهات 10 گلان ده گهشتن عفرینه هری داوی جهرما جزیره کوما پنجمین 11 گلان ده گهشت عفرینه اف کاروان 1000 مالباتی پیک دهات لهرما باب شرقی یا شامی عربیک تقیاد تقینه ده کسکمر او 12 جبرین داربون لهرما باب شرقی یا شامی لنزی آواهی کلشکری عربیک تقیه اجانسان وچیان اخباری سوریه را گهاند گود ایریش ده لشکرکی حکومت هات کشتن و 12 کس جبرین داربون اخباری سوریه گو تقاندن عربی جبر ماینکه گو بره بعربی و هاتبو چاندن درکت امبولانس و هزن پاراستنا سویل برای خودان جه بوی تقینه هزن اولکاریه در دورا جه تقینه گرد پشتی تقینه رین باب شرقی و دویل عاهاتن گرتن يا لطيف انفجار عبو ناسفه في باب شرقي انفجار عبو ناسفه في باب شرقي يا رب انفجار عبو ناسفه في باب شرقي
25 پارتیین سیاسیین کردی لروجاوای کردستانی لسر پیواژوی هلبجارتنین مجلس گل آ سوریه هلوستخو نشاندا. پارتیان ده داخویانی خود یا چاپمنیه ده تکس کر گو او به مافی خو یه گرتنا 40 کرسیان گریداینه. 25 پارتیên siyasî yên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê têkildarî pêvajoya hilbijartinên Meclisa Gel a Sûriyê daxuyaniyek çapemeniyê dan. Ji bo Kurdan ji 210 kursiyan tenê 4 kursî derdikevin. Ev jî bûye cihê nerazîbûnê lê gel partiyên Kurdî û tekez dikin ku ew ê ji mafê xwe yê 40 kursiyan danekevin. God rastiyê de ew ne tiştekî dişibihên hilbijartina û ew pêvajoyeka tayînkirinê dixwaze vîna gelê Kurd pûç bike. û muzakereyên tecrîdkirina netewî û siyasî ji nû ve hildibirîne. Em bi vê mafiyê temsîliyetê parlemanî ya rastîn got jê ji 210 kursiyan gerek 40 kursî yên ji bo gelê Kurd be. Necmedîn Umer sekreterê giştiyê Partiya Şûîya Kurdistanî diyar dike ku hikûmeta veguhêz a Sûriyê li gor xwe bêyî ku li rewşa rastîn a ciyosiyasî Kurdan vegere tev digere. دستلاتا دنکی وری لگور خوا لگور مزاجا خوا چهار کرسیا بدی کردا پی قد بکی کردای برد هردو بابا فیا نه دوزا پارتیا کیا نه دوزا همو پارتیا دوزا ملتا هبونا ملتا ما فی چاره نوسیا نتوا کرد و ما کردی روجابای کردستانی ام قدخت کن ام رد کن و ام دنگی خود گینن تو پارتی بناوی ملتی کرد نشی به هر چهار کرسی برلمان دستی خونیخی Li gorî ku Meclisa Bilind a hilbijartinan diyar kiriya, dê 9 kursî ji mafê parêzgeha Hesekê be. Rayedarên partiyan dibêjin ku ji wan tenê 4 ji Kurdan re ne, 2 ji PYD re û 2 jî ji NKSê re. Serokê Partiya Lîberal a Kurd li Sûriyê Ferhat Tîlo jî dibêje. Dema rêjeya Kurdan li Sûriyê zêdetirî ji sedî 20 be û tenê 4 kursî bo wan were diyar kirin, wê demê ev bêwijdaniyeke mezin e. Ferhat Tîlo tekez kir ku ew beşdarî hilbijartinan nabin. براسي ما قالك ناف ديتن ايغو تبلي هالبجارتن يبونن ناجري ما في ما يقو ام خلكي زوري الكسي بكن قو تبلي نبن يعني او انا سربسن لي ام وكري خصني سياسي ام وك بارتيا ليبراليا افكر تبلي نابن ونام ديلن حوالي ما تبلي ببن جبو جبر ابايا يعني وين حقيد در حق سياسة كردي على السر اسما في ملت كرد در حق گل مدد مشینه گل کرد ایرو 34 سال دسر هلبجارتنین یکم این پارلمانتویا هرما باشور کردستانی را در باست بن. اف سازیا گود سالا 1992 ده به فرمولا 5 به 5 دست پیکر دیروکا خود راستی شر نافخویی و دابشبونی هات. گلو اف سازیا گول باشور نونرتیا کردان دکه ایرو د سالا 2026 ده راستی چه ترسیانته. ایرو تام 34 سال ده سرودانه که دیروکی لباشور کردستان درباسته به. پشتی ساله که اجرا پرینا مزن آگل باشور کردستان یال دجی رژیما باسه ده 19 گولانا سال 1992 ده کردانگا و خویا هری مزن آبر برومتا سیاسی و دموکراسی و آویتن. جارای کم ده دیروکه ده گل باشور کردستان چون سرسندوقان دا کنونرین خوین رواهل بجیرن. ده بن سیوانا عنیا کردستانی و بچافدهریا ناونتویی زیدتری 1 میلیون همولاتیان دنگ خودان. اف هلبجارتن نتنی آواکرنا سازیه که بو نشاندانا وینا آزاد آگله کی جنوساید دیتی بو لپیشبری همو جیهانه. دانین هلبجارتنا یکم یا 19 گولانا 1992 و هابو. هجمارا کرسیان 105 کرسی 100 جبو کردان 5 جبو مسیحیان. بنده هلبجارتن 7 صدی جبروه تنه دو پارتیین مزن مان. پارتیا دموکراتیکا کردستان پدکه 45.3 صدی 5 کرسی. یکیتیان اجتماعی کردستان یعنی که 43.6 صدی 5 کرسی. یکم سروک پارلمانتوی جوهر نامیق سالم بو. جبر کو هر دو پارتیین سرکه بنده 7 صدی درباس کرن و دنگ وان نیزی هف بون سیستما بره و برنه یا بناوه 5 به 5 50-50 هاد دامزراندن.
هرچند هلبژارتنên 1992 wekî Roja Azadiyê hatibe binavkirin jî dîroka Parlamentoya Başûrê Kurdistanê di nav pirsgirêkên giran re derbas bû. Di salên 1994 1998 de şerê navxweyiyê di navbera PDK û yenekê de karê parlamentoyê sekinand. Hewlêr dibin kontrola PDK de hikûmetek çêkir. Slêmaniyê jî dibin kontrola yenekê de hikûmetek cuda çêkir. Di sala 2022 de beriya rûxandina rejîma Basê bi salekê her du partiyan PDK û yenekê rûniştin û li ser van xalan li hev kirin. Her du hikûmetên cudayên Hewlêr û Slêmaniyê betal bikin. Dîsa bibin yek û dibin banê hikûmetek hevpar de li Hewlêrê bicivin. Ev yek bûn pir girîng bû ji ber ku eger Kurd nebûna yek dema ku Seddam birûxiya wan netkarî wekê yek hêz daxwaza mafê xwe bikin. Parlamentoya Başûrê Kurdistanê di salên dawî de jî ji ber nakokiyên siyasî, başxistina hilbijartinan û biryarên Dadgeha Federal a Iraqê bi krîzên yasayî re rûbirû maye. Fraksiyona Partiya Demokrat a Kurdistanê ji bo salvegera 34 a hilbijartinên yekem ên parlamentoya Herêma Başûrê Kurdistanê daxuyan yek belav kir. PDK ragihand got parastina parlamentoyê parastina statuya Başûrê Kurdistanê ye. Fraksiyona Partiya Demokratîk a Kurdistanê PDK bi boneya 34 salvegera hilbijartinên yekem ên parlamentoya Başûrê Kurdistanê peyamek belav kir. PDK ev rojwekî qonağeke dîrokî û bingeha saziyên Başûrê Kurdistanê bi nav kir. Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin ku parlamento çavkaniya îdare û desthilata gele û hagot. Statoya Herêma Başûrê Kurdistanê bi tekoşîn û qurbaniyên mezin hatiye bi destxistin. Lewma parastina parlamentoyê parastina mafên destûrî yên gelê Kurdistanê ye. Fraksiyona PDK bang li hemû aliyan kir ku ji bo aktîvkirina parlamentoyê gavan bavêjin û habdawî kir. Di vê rewşa hestiyar de aktîvkirina parlamentoyê pêdivî yek niştîmanî û destûrî ye. Di vê parlamento her dem çalak be da ku karibe xizmeta welatiyan bike. Li aliyekî din jî parlamenterê parlamentoya Iraqê Ramyar Heyder derbarê rûdan û geşedanên siyasî yên li Bexdayê û nebûna yekîtiya partiyên Kurdî axivî. Parlamenterê parlamentoya Iraqê Ramyar Heyder ragihand ku ji ber helwestên cudayên partiyên Kurdî rola Kurdan di kabîneya nû ya hikûmetê de qels bûye. ئێمەوە کورد بەڕاستی لە بەرنامەی تازەی عەلی زەیدیدا ئەمەکی خوێندنەوەمان بۆ کردووە تۆزێک هەز بە کەمی ڕۆڵ و پێگەی کورد دەکەین بەڕاستی لە بەرنامەی کابینەکەیدا بەداخەوە کە ئەمە دەڵێم ئەمەش بەشێکی بەهۆی کەمی یەکڕێزی یەک هەڵوێستی کورد بووە هەر لایەکە چۆتە بەغدا بەڕاستی هەریەک و بە ئاراستەیەک و بە دەنگێک حەیدەر دیار کرد ku eger Kurd li Bexdayê nebin yek nikarin mafê xwe biparêzin. بەڵام ئێستا کە دەبینین بەڕاستی کورد تاڕادێک ئەم پێگەی لەدەستداوەوە هیواداری یەک ڕێزیەک دروست بێ لە ناو هەموو هێزە کوردیەکاندا بۆ ئەوی بتوانین مافەکانی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بپارێزین بەهۆی یەک ڕێزیەوە. Ramyar Heyder di dawiyê de banga yekîtiya neteweyî kir û wiha got. Tenê bi yekdengiyê Kurd dikarin mafê xwe yê wendakirî vegerînin. لە دەرەوەی یاسایە چۆن ئێمە بە پێی دەستور بەڕاستی هەموو محافەزاتەکان لە عێراقدا و هەموو هەرێمەکان کە لە دەستور پێناسەکراوە یەک حسابیان بۆ دەکرێت.